wari uzi ko ikiganiro uyu mugabo mwese muramuzi. Usibye n'uyu mugabo hari n'abandi benshi cyane muzi. Uyu mugabo yamamaye mu Rwanda guhera muri 2010 kugeza muri 2015 nibwo byamenyekanye yuko ari umuyobozi w'ikipe ya Gasogi. Yibereye umuyobozi, arayikunda mu gutsinda no gutsindwa kwayo, arayikunda. Ibyo turabihuza nko mu makipe akomeye nk'Uburayi, muri Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Uyu mugabo nawe niwe tugiye kugereranya n'ibi bintu uko bimeze ku mugabane w'Uburayi. Ku mugabane w'Uburayi hari abagabo bamamaye, harimo Messi, Ronaldo, Ronaldinho ndetse n'abandi. Hari n'abandi benshi tutabashije no kurondora amazina yabo bitewe n'ikiganiro. Uyu mugabo ni umuyobozi wa Gasogi. Reka nze mbabwire byinshi kuri we. Ese bakubajije ngo ari Ronaldo na Messi ukomeye ninde? Nanone bakongera bakakubaza ngo ari Real Madrid na Arsenal ni iyihe kipe ikomeye? Bakongera bakakubaza ngo ari Liverpool na Manchester United na Manchester City n'andi makipe yawo baturanye na Manchester ni iyihe ikomeye? Ese wasubiza ngo iki? Nta gushidikanya wasobanura yuko ikipe ikomeye ari Manchester United cyangwa Liverpool cyangwa Arsenal. Ibyo nta wabitinda. Mu Rwanda tumenyereye yuko hari amakipe ari guhangana, APR ndetse na Rayon. Ayo makipe ntabwo akiri kuvugwa nk'uko Gasogi iri kuvugwa. Gasogi ni ikipe isigaye ikomeye mu Rwanda, isigaye ivugwa. Byatangiye Gasogi bayamamaza cyane, bayivuga, ariko umupira wayo ari hafi ya nawo. Bitangira muri 2015, umupira ari hafi ya nawo. Bigera muri 2023, umupira ari hafi ya nawo. Ariko guhera muri 2024 kugeza muri 2025, ubu Gasogi irayoboye ku buryo utabasha kumva. Ni Gasogi yakinnye imikino igiye itandukanye, ikanganya cyangwa igatsinda. Gasogi kugira ngo uzayitsinde bigusaba kuba ufite experience mu bintu bijyanye n'imipira. Urugero nka ba Messi, Ronaldo ndetse na ba Mbappe. Iyi kipe ya Gasogi ni ikipe iri kugenda yamamara mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu, bari kugenda bayimenya gake gake. Gasogi ejo bundi hashize yakinnye n'ikipe ya Bugesera. Usibye kuba ndi kuvuga kuri Gasogi, hari n'abandi banyamakuru benshi bayivugaho. Mu myaka ishize tuvuge 20 niki kigaragara mwagaragaje, hari n'ibintu mujya mugira by'inkovu z'imiringa, ariko murumva amatsinda y'uruhe rwego. Ikipe ni ikipe mu Rwanda ikunzwe kuvugwa n'abanyamakuru, ariko abafana ntibahoze habe na gato. Kugeza na n'ubu nanjye ubwanjye nari umufana wa APR, Rayon ndetse n'andi makipe akomeye nka za Mukura, Muhanga. Ariko kuri iki gihe amateka Gasogi iri kwandika niko ndi kugenda nanjye nyikunda. Kuri kiri kiganiro nk'ibisanzwe nibyo nababwiraga. Gasogi iterwa inkunga n'uyu mugabo ukora kuri Radio 1. Uyu mugabo ni nawe ufite Radio 1, TV 1 ndetse n'izindi mbuga zikoreshwa na Radio 1 ndetse n'ibindi binyamakuru bikunda kuvugwa mu Rwanda. Uyu mugabo yateye inkunga iyi kipe, ayigurira abakinnyi bahaturutse hanze y'u Rwanda, abakinnyi bakomeye, abakinnyi batera amacenga, abakinnyi bazi umupira byo ku rwego rwo hejuru ndetse no ku rwego rw'isi.
uyu mugabo yashyizemo imbaraga zishoboka zose, ikipe arayitangira ku buryo bushoboka bwose kugeza aho ubu Gasogi igeza ubu ngubu. Gasogi ni ikipe ikunzwe n'abantu n'abaturarwanda ndetse n'abo mu biyaga bigari duturanye, urugero nka Tanzania, Uganda ndetse na Congo. Uburundi bwo sinakubwira kuko hari abakinnyi bagiye batandukanye twagiye tugura i Burundi ku nkunga ya Gasogi ndetse n'uyu mugabo. Turacyari kuganisha kuri iyi ngingo yo gukina n'ikipe ya Bugesera, ikipe nayo ikunzwe kuvugwa mu Rwanda. Ikipe ya Bugesera ni ikipe iherereye mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Bugesera, yitwa Bugesera FC. Ucyumva Bugesera FC uhita uvuga uti ese ni Barcelona FC cyangwa n'andi makipe akomeye? Bugesera ni ikipe isanzwe ifite ubwoba, iyo yumvishe Gasogi ubwira titira kuko baba bazi ko bagiye kwititiza. Bugesera ikipe itinya Gasogi byo ku rwego rwo hejuru, ari naho Gasogi gufatirana ku bwoba bwawe ikagucucuma koko kakaba karabaye. Kurikira ikiganiro. Iki ni ikiganiro waruza amakipe ukunda gukurikira kuri iyi channel. Bugesera ejo bundi byarakinnye mu gukina, ariko hari amatiku yabanje kuba kugira ngo umupira ube. Amatiku yaje kuba, hari akagurupe ka Bugesera. Ako kagurupe ni akagurupe kaba kuri WhatsApp, ndagire ngo mwabasobanurire. Uyu mupira wari gusifurwa n'umukobwa, umukobwa wasifuye byo mu rwego rwo hejuru, umukobwa wamamaye mu Rwanda asifura imikino igiye itandukanye ku isi hose, ndetse n'igikombe cy'isi cya 2024 nacyo yaragisifuye. Iyi mikino igiye itandukanye yo ku isi hose, ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Afurika, ku mugabane wa Aziya ndetse no ku mugabane w'Ubushinwa, hose yarahasifuye. Uyu mukobwa yaje gusifurira ikipe ya Bugesera n'ikipe ya Gasogi, byari gucakirana ku manywa y'ihangu. Ku isaha ya saa 9 i Bugesera byari byayogayoze. Mbere yuko umupira utangira, ka kagurupe nakubwiye haruguru ka WhatsApp gakorera muri Bugesera FC, ako kagurupe ni ak'abafana ba Bugesera. Ubwo birumvikana n'abayobozi b'ikipe ya Bugesera nabo barimo. Aka gakipe ndetse n'aka kagurupe ka Bugesera hajemo umuntu abashyiramo umutima mubi, aravuga uti tugiye gutsindwa n'iriya kipe ya Gasogi. Uramusifuzi ni umusifuzi asifuye ku rwego rw'isi, ntitwabona uko tumuha ruswa ngo bikunde. Uyu musifuzi tugomba kumuharabika yuko ari umukobwa w'umuyobozi wa Gasogi. Uyu musifuzi tugomba kumushyiraho ibintu byose bishoboka byatuma agira igihunga muri uyu mukino. Uyu musifuzi tugomba kumumenesha kugira ngo iyi kipe ya Bugesera ize gutabarwa. Uyu musifuzi tugomba kumushyiraho ibintu bishoboka byose, ariko mu by'ukuri byaje kubahira. Umupira ugiye gutangira, umuyobozi wa Gasogi yarabyutse ku manywa y'ihangu, ajya arakaraba, ajya gufata kawa, aragenda ku kibuga yicaye mu myanya ya VIP. Umuyobozi wa Bugesera wumve amagambo yamubwiye. Yaramubwiye ngo uriya musifuzi w'umukobwa ngo
umukobwa wawe ibyo mwapanze turabizi. Ubwo kandi bwari ubwoba bwo kuba agiye gutsindwa na Gasogi. Uwo mugabo ntiyigeze abyitaho. Umuyobozi wa Gasogi yagize ngo ni ubusazi bumuteye kuko nta makuru yari afite, ari nabwo Gasogi bayikoreraga penalite mu gukora amakosa menshi bishe umukinnyi mu rubuga rw'amahina rwa Bugesera. Yari penalite neza rwose, yari penalite kuko n'abasifuzi bo ku ruhande bari bayemeje, ariko umusifuzi avuga ko nta cyabaye. Nuko ibi bivaho. Ubu niyo makuru ari kuvugwa mu Rwanda. Ubu Gasogi ndetse n'ikipe ya Bugesera biri kurebana amaso y'ingwe ku buryo bukomeye cyane. Niba wadukunze wadusapotinga, iyi nkuru ikagera ku buyobozi bwa Gasogi, ikagera no ku buyobozi bwa Bugesera, Bugesera igacisha make ikamenya urwego uriho. Ndabashimiye. Iki ni ikiganiro waruza amakipe mukunda gukurikira kuri Macano. Ndabashimiye. Tubashimiye ko murimo kutwumva.